In May 2014, massive flooding and landslides devastated Bosnia and Herzegovina. Over a quarter of the entire country was affected, resulting in more than 20 deaths and the most severe humanitarian crisis in the country since the war in the 1990s. From the 14th to the 19th of May, more than 43,000 homes were damaged or destroyed, and over 90,000 people were uprooted from their homes. Over half of all local governments in Bosnia and Herzegovina were affected, along with more than 120 schools, health centres and other public institutions. Damages and losses in the private sector have been equally devastating. Većina mojih komšija nije uopšte znala da nam taj dan prijeti opasnost, jer smo poslali djecu u školu, spremali smo se na posao. Dosta ljudi u stvari zatečena je u samim prodavnicama. Val koji je naišao zatekao ih je. U 8 sati ujutro čuli smo prve sirene. Tad smo otišli, lično sam otišla tad po djecu u školu, a u mojoj ulici koja se nalazi u centru grada voda je prodrala već oko pola 10, to je negdje treća sirena kad je svirala. Dosta komšija u međuvremenu pokušalo također da izveze auta na ovaj dio brda koje se nalaze oko Doboja. Međutim, vidjeli smo da većina nas nije vjerovala da će katastrofa biti tolika, da će nas val tako zadesiti i da će sama voda tako brzo narasli. Tako da se desilo da su porodice ostale razdvojene. Imali smo čak u komšiluku i slučajeve da su djeca negdje ostala sama. Ono što je nama Dobojlijama pomoglo, mislim da svima pomaže, što je dosta prijatelja sa strane zvalo, poslalo pomoć, došli ko volonteri. Krenula je voda, stepenca po stepenca, ozol se puni. I sam diže i za jedno sat vremena, sat i pol, sve je puno ovdje bilo. Do vrata. Kada me supruga probudila, kad sam pogledao sa prozora, zapravo teče rijeka. Možda sam u tom momentu oklijevao i već sam mogao, možda sam tada mogao izaći, uzeti bebu i probiti se tamo do željezničke stanice gdje je bila sigurna, ispostavit će se kasnije zona. Međutim, oklijevao sam, nikada čovjek ne prepostavio da će teći rijeka. Tako da smo stražarili prvo sa ovog sprata, gledali vodu kako raste, poredili je da bi ona prešla ovaj nivo i već ugrozila ove ljude na prvom spratu. Tako da komšija, komšinica, svi su uzeli ono što su prijeko mogli uzeti stanova, ono što im je bilo neophodno i otišli komšijama na drugi sprat. Komšije su udomile u svojim stanovima i tu su oni proveli ta 3-4 dana gdje smo svi dijeli sudbinu. Ogromna je bujica bila koja je nosila i auta ovdje, tako da dati dijete u onaj čamac je bilo doći ovdje, ući u vodu, čak je voda prelazila preko glave, držati ga na glavi i staviti ga u čamac u punoj bujici. Tako da sam odustao jer je stvarno jaka struja bila. Teško je svima ovim prizemnim, to je teško ubivač. Ja sad trebam čupat pod, trebam roniti zidove, trebam, ne merem, 70 godina, bolestan, invalid.
U tom momentu kad je krenulo naglo voda ići, ja sam zazvala komšije samo da mi uzmu ovaj njegov kauč, jer on ne može bez njega, to je kao njegova kuća. Uzela sam njegov jastup i njegovu posteljinu, uzela njegove lijekove, uzela Neskaf, pošto on voli Neskafu, i mlijeko njegovo za kafu, jer on to voli. I uzela sam nalaze sve njegove, ispakovala sam torbu i došla ovdje. Kad je krenula voda ići uz ove stepence, kad su oni pošli da ga povežu, da ako bude išlo da idemo na tavan gore. I došli su s čamcem i kaže, možemo djecu ostale evakuisati, a on njega ne možemo evakuisati, on je dite s posebnim potrebama, nija teorije, ni helikopterom, ni čamcem. I onda sam ja rekla, ja ne bi išla, ako ide on, idem i ja. Ovo je ušće Bosne u Savu i ovaj nasip koji je napravljen da kada rijeke nadođu ne može voda da se ulije u grad. Ove dvije rijeke često dođu do samog nasipa, ali nikad se nije desilo da baš preliju preko. Nikad niko nije od žitelja zapamtio da voda može toliko da nadođe i da prelije preko nasipa. I uvijek smo se gledali na sjever, ovako na ovu stranu, da li će voda da prelije. Ovaj put ona je prelila na južnoj ili jugozapadnoj strani. Došla nam je s leđa voda. Kad je ušla u grad, jednostavno nije mogla više da izađe, jer je ovaj nasip sada branio da voda se vrati nazad u svoje korito, u Savu i u Bosnu. Jednostavno sa prozora smo gledali da je nivo vode čak i veći u gradu nego što je bio na ovoj strani nasipa gdje je inače korito rijeke. Šta bi bilo, eto, katastrofa. Sve se odigralo brzo, neočekivano. Svi su znali da će biti poplave, ali niko se nije nadao da će biti ovako do 2 metra visine. U jednoj državi živimo, pa ne mogu da shvatim da neki ljudi sjedaju, uživaju i priča se, omladina sjedi po kafićima. Ja ruku na srce moram da kažem da su meni ovdje prijatelji bili i studenti i omladina, ljudi koje sam prvi put vidio u životu, koji su mi pomogli ovdje i napravili nešto. To opet zahvaljujući svojim prijateljima koji su ih poveli. I onda je najlakše kad ti neko dođe i pomogneš, a kad ostaneš sam, onda se izgubiš u cijelom ovom, kreneš da radiš jednu, drugu, treću ili petu stvar. Konstantno se vrtiš, napraviš jedan korak naprijed, 5 unazad. U gradu ima dosta starijih ljudi koji su ostali i kojima je jako teško. Nedostaje im psihološka pomoć, nedostaje im savjet ljudi koji mogu da im pomognu. Dosta ih je bezvoljnih. Razmišljaju o tome kad će dobiti penziju, trebaju li platiti obaveze, kako da očiste svoje kuće i stanove. Evo, već više od 24 sata nema vode. Kada prođete gradno, vidite ljude koji sjede u dvorištima, onako razočarani, bezvoljni. Jako im je teško. To se vidi na njihovim licima. Nalazimo se u osnovnoj školi Petar Kočić Brodac u Brodcu. Centralna osnovna škola koja pokriva područje, zaplavljeno područje. Zbog ovih nesreća koje su nas zadesle, mi sad ne idemo u školu. Ovdje je prihvatilište za stanovništvo iz Brodca, Valatuna, Velnog sela. Kroz ovaj naš centar je prošlo prvih 5 dana poplava i muka, prošlo je negdje oko 160 ljudi. Ovdje su nam ostali oni najsiromašniji
i bolesni i invalidi koji jednostavno i kad odu u svoje kuće oni se ne mogu sami o sebi starati. Ja živim ili boravim tu u Balatunu, novo naselje, montarne kućice kamp, poplava koja je bila donijela i odnijela, rasturla sve, nalazimo se ovdje, boravimo u školi, spavamo. Iz Donjeg Vlaha smo došli za Srebrenicu. Iz Srebrenice smo prešli ovamo, kupili neki placeba i tu se... Koje godine to bilo? Od 94. 5. kad smo izbjegli. Ovo izbjegličko kamp naselje u Balatunu sastoji se od 21 montažne kući. Kao što vidite, nakon poplave one su uništene, devastirane, nemamo se gdje vratiti, bukvalno smo ostali na ulici. Ovo je primjer samo jedne kuće, sve su ovakve manje više. Došlo je do propadanja patosa, krivenja greda, zidova, ovo je porozan materijal u kontaktu sa vodom, raspada se, truli, samo je pitanje momenta kada će vjerojatno doći do samog urušavanja. I ovo je, ja mislim, nama teže nego ovo sve što je bilo u ratu i što smo bili prošli. A nam je ovo svima sad teže nego ono što je bilo.